Dia hỏi cũng đi bữa nay phi kinong kesan jom ka ni ka channel jingi na kawai ko por sa kani kawai ko por ti akan ni ka episode ka pamentang ni dan ki klor ki stage ki than jwai ha ki ki parlok ki jonga ki bangala ithu ki laslam but bon bha na ki nong kesan ki jongi ru ki la kwa ga mo ki bakin wan sa kani ka show ko jongi te mentang ala yo ban ong ki bakin wan ti ki la long agree kata te wala ka laslam ha ka behind the scene jong kani la long khuri hurang tep so kalong kumno te yes te nga ngapan yang na ngapan niap no man welcome you pi baro Lapis ah. te ha ki Chiiung group awalnya nam beda ki group Ini betul. Oh, Blaisbon ni pila ayo ko ina to na juayo wan hari ni show ko Blaisbon kulam sebatin der ga kulam yang pernah ma kulam dia kasi mai pi tang wasnya tu gitu to iwan naga chenong ka thalong ini to rap comfortable yang pernah ni tang wa khajak do percang di bentai ba kulam yang kasi la boy ne bha kam gini podcast yang pisa jagu to subtitle to you know ta percang ba ne bha kam Tupor last time lah yung podcast bakut. Haja ka yung rungau ko rungau. Ikaw nga. Runga. Oh, runga biyo. Ngau. Yung penar ong rungau. Dete yung kasi runga, no? Ni rungau. Confident aku do rungau. Oh, kata sentence yung kata ba piya nga. Berkiat tak Betay yung por betay gitu kesin gua aku gino gitu yung gam. Which? No. What if you can see the future? What if you can see the future? The which yang kata? No. Mempet lah. Mo batay. Kapit hindi ka ba nang mo tato batay ba? What if you can see the future? Itu bangi crunch pang cleanliness. Oh. Bangi crunch pang bamday ban bread new ban. Abun ate mo. Ini menjuk. Kalau mau tu bayar. Bayar mafi. Ha. Bayar. Ano bayar? Kasi talk. Dasbin am. Nam juga mah. Dasbin kali teh dasbin. Nakrat mana? Kadik lalok tu aja aku turun mana. I don't want to see this side of me. Oh yes. Sampai tinang tahu. Kita kan porwa lesi podcast yang bakut dengan keren kita kan. Teh harus cakap dengan keren dengan ngau. Cakap dengan ngau. Tika taruh belah sudah we. Hantai nga karak Oh elde. kita rekir. Aja seri langsung. Bakala. Nebak ni kelam kasi kelam penar nebak yang kasi even though siang tu ija suk itu na dur angkian tang om jo kelam ni man gas ngi bai. Flow ba? Po he ni bai te Kamu da orang. flow ki. Correct. Dan em bun you comment sing you tau em tipi kelam kasi ne bai le tipi ja. Om bai wumi gi iman po ga ka kemut le jong ni. Ite daw to wumi ne bha i se yung i di yang penar bai kelami parang le mi bha gar. Ite daw. Ti hakadi ka por pikir nak kasih na pikir nak benar deh. Kalau mi Dah pakai tu hindiru. Hindi ulang, masih ulang, Bengali ulang. Dan yang na playing jong pinang ni ba yan ang ban translate tu ba. Oh, kabi bijau. Esa yan. Ti kam dan jingkeling am nang su ban clean amar ba. Nila. itu do. Wah, cem pikir mau ngi cem ngi kelu por host nama Yusha ngi itu do. 2000? 2020? 21. 2020. Dia corona no chamiga. Oh, Corona. 21. Yung project yung ketemu kita. And then pidai ke benungkong Baik. Project yang Chiiung. Ham net proses. Ham net proses. Tak nak tahu. Just continue. Kita to gobi kublai sibon. Kublai sibonnya kong la ai project ki wo drama wo kong bro haga ambe haga career yang ke team Chiiung ka miss la ai kong la ai go unsa de miss ta
Madam, madam lai, kong lai we project the first project wa aki ha direct ba yung state level ba. Hai group, hang group ba bang stand na state level ni. Next for district. From state level to village level. Tamam. Ani kata kapor ka kenal. Ba ong ikidor ra keren pagi. Ani piti lai ketua ke show bangalong nervous ba. Palong nervous ba kedai first time Oh. Kerbe aja baru kelam dah. Ini kerbe koyo tiak ron. Ayo siap. Tu por bapi approaching ni. Tapi yang ai script hang tu por ngampat ni. Tu script mah. Kau bentuk jam tu lah tu orang tu. Ngakan mau ka po mga phone ni PM. Pagkaong ini di Chiiung pi ong nga. Ho nga di kan pam AKA kong trash. Kaso bi AKA mo di ta AKA mi ni. AKA ngam ti ta ga di AKA ka mo di euro to ka po. That was kagatu ka sige dengan lawan siya nga kali nga kamu di ta AKA ma kan zet ko mana ta betu nga also known as sa tip ba de ka to. Ini ke podcast kan dari 30% ke JK, 30% ke JK. Podcast tu. Kami should be. Mo lively mo. Oi. Ni ang serious. Ngalay mi tanong ka kadano je pede jong. Aku advertise muja. Juti ron eh. Asket juti ko ate juti kedon ini juti na yung hamam smile nang bi hai. Ini tu juti wo thet ni yang kongroi wadai dukan nu Air Max 90. Ko api ongan ne bahag ini pure original gini. Sekan To kente krenos pangge ik tu ni ngam dan ik. Mood on pi man best asa gini dekat sana long pi. Ngak ni ko mo le ba ko ta pi. Oh, disco bakut. Sana ba ko? Sino bakut? Macam kan ba ko ta ba. Kita biggest competition long pi tu ni. Yedap mah, yedap. Oh, gawi ba nutun na dan torba. Kemudian Marsens dalam kolong konsisten ta. Ban book content ban gigas gitu. Ti pitep madu ngapa ju share mo kan ni ngapa ju ya tho tharai mo. Shanu ru ibri belong behind ni kan ni kan. Belong behind ni kan ni kalong ba kata kasing ba itai ibri wan ka hinjingi. Ti ngisyalap khana kum tu mo. Ngisyalap khana kum tu just a random talk kum tu tinga shu ong iba. Ani yang squad le kita tang mangati yang bang kam di public figure mo. Ti dul take time yang aban monetize kan ka YouTube channel ni ikom tu. Ti itai ba ong ayon. Ba ko aban sang sedang bet uju perkhat kita mo. Ti hatai kasi perkhat ani ka desha. Ti to overnight hing all let's do it. Next day nga phone ni bakut. Ti nga phone ni bakut ti long ready ma iru. Ti dina tu pa dia. Tinga pentip si itai ba ai men sim ya mo namar ba long kata kajing sedang kalong ayu tinga ai nga pentip ita ting ong hey ngong pentip ka podcast yang akan sedang mo ita la hey leno ngong ngantuk ngalak sedang ni ngapa sedang ni ngalak let kata tang ba somehow nga pentip di ita ti itai beri ona oh biang tabang kampoy perkhat pa de ba kajong ibakut kan hit ba ti itai beri nga ko abangan ong akan ko podi kentam. Terus nyal duk tadi ngomong handsome bahasa tu kan. Ya so ke behind ngala cover ya kan ni bro sikat tangan pa ju share ni nuru. Tadi kan paham ba ai men sim bahaya. Nomor balai. No, you have to think ma haban perkat nomor ba. Hadin ba ikong lai la kamay bahada ni your share. Balai Iwan Hadin, kelang ba monetize mah kayaknya. Em tu belum sa jingkin mau. Sa jingkin mau balai ba. Porbawan haying jumpi ngalit pen kana. Pure. La pen kana yang ki ur ba terlu. Hindi tiu pen kana. Oh, nalah ni lah. Bu chilai nong. Oh, wala hewan borti. Tu borti la. Nama so me. Proof na ba no? Amba odang bam jarap
klan di mat pat te daw. William te. Oro, he? Oro. Yes, kata kadika something about iwe na i group member jong pi ai mesin yang ama. Te ha perkat pi utok ini ke channel Danger kan. Tidak mesti hilang ya. Danger tok gam. Geberancang ke Chiiung. Geberancang ke Chiiung. Lepas try. Bobby, boleh itu. But they must know the truth. They must do the truth. Yes, te saka ida ngine keren namar bani ngala so gumba. Ngada bujin keliru kan aku jo. Jadi bangi. Em namar ba ngila lai kendo lai keren lai. Em long normal ta. Don't show conversation. Don't show conversation. Te vino na ni mas pick up ban ong ye. Di Direct message. Di message. Tadi ngom di message. Biju perkat ba nginya yo ban ya keren gumne. Om jo perkara kain tengah lang Ini lah suara dalam tu. Pi perkat suara. Itu segi jokes segi. Pi perkat cuai lah cuai. Tengah lang along very nervous namar belai namar ban keren iyu ngam sunang namar ba. Kalong very casual mo. They don't tan kita ki jingkili lani ki namar ba. Ban ong no ngalaktif doi. Hindi ba ong ngalaktif inside om? Hindi, not inside to. Of Yes, course. one kunai. Don't be ang ketir galaan. Te om kata kay nong kam nong formal shoot te kumbalong iwe mo. Kala long very casual ken. Quick formal dah. Te Namar day ketir. ano pisdang ka Chiiung.ในพักงานjubak begini tu. Ta jubak. Jubak kamu sedang ke Chiiung. Kumno ka Chiiung ka sedang Perspektif ha. Te. Kita cuma nak tu. Sedang Chiiung kami na, yo pi tu por lockdown. Te isna video gi berapa yo gisa. Oh, bedia. Te ti por te, mada shoot video gi di script sagi berumur gisan gi real na tu kom akin sa. Te churum ga kuda video pi. Te video no. Tengah mandai Tu video. fuk te. Te itu na. Ka you producer? Service love no. Te ni tu no the viral the video. Mana viral the video? Te yo ga the opportunity sa net ya. Te share kon pham dia Facebook site no. Te mahir the video. Hapo leising re so check ti porang so pra jamre. Tak se ide bon ha nong kata nang fast no. Nang leising so sing ti por mo te. Nalo ni te ta ni champora me. Ma slemi se porang ngam tu bukan ham slemi interest uchna video kam tu no. Arjar khat. Lalu arjar khat sang khat rule kam tu richna je pra iswa. Wi khana kot kam tu. Nak bang tu video nongkong itu ga chasing game nomor itu icho open game tu. Kamu baru pilih perlang lalu bencana. Ngabat kan pham dia kan rais nam tharai nyatip. Oh kamu tak? YouTube. Kan no. YouTube. Kadang. Kan no. Toi. Te vino pede kumno. Pilih perlang lah aslam ne, pilih dong kumno ne. Islam. Aduh nama Rian dah. Aduh kelas 4 ni. Oh kamu tak? Bat kan paham. Te bat. Nga kan paham iman segitu ki kolek. Kolek sebarin. Ada Makilo jera itu dari ki classmate Childhood nama Rian. friends. Bagapun aslam lagi. Nia like meet like Ni lagi Justin. tinggal sino. Like matrik. Like matrik. 16th century. Same dah ngabot ni same year ni like matrik. Oh, okay. Ada. Baru ni ta dang senam arjar atau. San. Ume nga. Ume nga. Siapa mau kau itu ngor. Arjar apa itu tu. Oh, Kamu itu tuan ibarat. channel like ke channel TikTok kamu harus tipor. Tipor dor galana. Te hawa te kata ka Chiiung kami kumno kami kumta. Tu kam tet sa video gi ga go share the video nang. Te himar ga tu kon pham ga opportunity ni te stang istan te. Kamu biasa mana bazang ni kom. Kau dah game dan Marsin ni kita utawam next content next video man dem kam puru lok tu. Tak kuno ini saya kuno mos kuno gitu. Dapat tu. Approach ar ga hanga sa ni phan kong hi pu pi son oi dei prom choi ich phang gi kam te video phang jat project re. Te man hai te sam persen man gi kam te. Even mo te. Jadi ini teks omak ke Terus omak lari video ni bahas yo omak lah atau interest saya win video ini, orang lari video apa teks itu pulang, ikut combine kan. Mana combine itu, mana mi kita ke first video, kita berkat betul itu. Kamu buat betul.
perkat Cuma group tu one group ngom tu ya sen group tu phat thu pertu em tu ni ba kamu group ma de adukan tiba de perkat ke perkat semen itu ada bu brother and sister they gini senyau menang senyau no senyau di senyau doi armut pios tu lah ada kadang tu Oh, kata kapot dari tang pi badi, para tang pi. Oh, okay. ngalamut ban ai kata ke channel hai para ke ang peng ala sna ke channel chimai pi ke channel pi control na tengah ai de yang anlek umno tim nang agak kapor ngidang perkat kumno ke kata ke kerteng jong grup tadang perkat na ai one roof shwa tak sengulong pareng pelat tak ada ai by next day go ke video lah mi la top one roof next day pala change pat Chiiung anda yo la form Chiiung Kata ka Chiiung kamu day dang kong sha ma pi badi, para tang pi. Hadi nang tu pade kin sawan kini. deram Hago Facebook hagam tu sa chua. menshua por bengi upload video ngabuba kata video status ke viral ke YouTube ke viral hangsa ka nya perkat ban next video pat nan bu YouTube youtube.com naik kerteng hangsa ka por ka nya perkat kumno ban naik kerteng ta ada ai tang brother and sister kalong kesolong selfish kalong you tak ada ban ai Chiiung ban ye ke lang lot ibara iki perlok ro ban ketup lang gini team members ro ban ketup lang haga team ban iki subscribers ro ketup lang bro so one roof Chiiung kinong at la Chiiung kinong pai la Chiiung te daw kete negative form te porte ke Chiiung Timantap ya dan kat nungut pade. mata ngila you namar ba ngidon art team menta ngidon production team ngidon bat ke Chiiung handa Chiiung Film industri dah. em namar ba da ki namar ba hangi namar ba kitu ki perlo kitu kidang bon ki kang kidon la ki jong ki kang kidon du tengim la ban you ban khot iki ban depend room la ta dong ha ban divide ke ni ga tim karena kita production team only kitang itu ki bala ban ai kitang itu badan por ba you 100% tengila divide entah kan te total ni don be nanta phra khandai ngut thrai gitu Hakataka Chiiung Chiiung bai. okay nata kan Tigi belum regular te nga si ikmat te gini langut. em ini Oh. Kan di imut ring kamera sih. Ki belum main langut sangat. sangat we are like sangat hai Sangat. Ti itu we nga si kema shampoo. shampoo I maloi mentai la don de ila Trei kam le jong Trei hanja Kata tetan hama Demi ma? ma jasita Ada. Marti Suzuki jual la bun kam Bana lagi. Tu kemai benda betasyo. Ikon ni. the demand ke script dengan kam characters ba hab jong maloi ni kan Last time jangan ni video ba tang sumi ru ni kau di ibat di busy bat. kalau hani ngi hagatim jong ngi ngidang perkat ba ngi ko ban include lang don di bara example kung jong floor ni kan namaro iwan hang ne nang tai la si yangi iong ba ngi claim ai bam ngi claim ai yuma tang tu revenge flow iong ba ngi claim ai bam kuno ide bang sacrifice kan Pia tu hippie yang tu armat em ngan keren ben namar baleng along excited ban wan hang ni show namar mangan keren ye flow namar ba iong bang claim ai bam bang claim ai bam marsen wan jing bam ngira kum tu haba script empat ready de ban bam kuno en bam Em flow I 7 million tharai ban bam live liang am haye. Da yo bam tang ar ti long kumpam 4 yo pen. Ani kata tu ngam dah no comments. Makarpa di la ai ba in delete igni ke clip ba in cut igni ke clip Sa sen personal ya ka flow. Namar flow ila ang kumabangi kem ay bam ha for one shoot. Nga memang kti ya kita kena di flow. Skip back ni pak. O aging mo din. Wash me empty O aging mo din.
memang pasti harus sikit banyak pak. Ini dalam kan tuh tim Arli. Betul pak. Puri. Yang kami cat dengan nong terpilih macam tekan untuk por tadi. Iya suka ya. Oh iya. Pak ngatur sama teman ya. Kang isnay Ganesha ba yung Ganesha. Lamam tok wa di penduduk ni sa. Hindi bang yun naman ba ngimpat dep ban shoot. Hoy. Shoot ka jiabe komunitas. Nga ngamtip ipi experience na kita. Mas hindi ba mam? Samtia. Oh betul tu isa. Mas hindi ba mam samtia? Ito motivation ko to balong the energy ko to yung don't shoot ta. Mas hindi ba mam ko to kan. Every time yung bay dangi shoot na do man step hard do man sngi hado yung no bay will finish after that bullet. In pendep shwai kam nang tangin sa bam. Sacrifice. La di ban penbam siya isi sama ken. Itu ikrin yang tu. Kuno ni bam si semua bam nak jaken. Te take. Itu flow saya ikian. Fai bam. Tapi kau akan. Lip yang arp yang nak makhluk ka. Dili aku. Lihat. Arp lip ka bam tang makhluk. Doesn't work. Pila ada upload video tapi pila hilang itu. Kantai. Pi ong i flow nang tadi. Ban include lang Ban kan. include lang kay ni ko ban try ban persyang ban the kiway ki characters the kiway ki actor kay ban wani Trei lang ban kita ta kalong ka kamlong ka kam best kay mar por boy wani flow porba ila ayu ila ak video artali video ki best video na baru kam sok bat flow ilong professional ta ban Flexible. ilong flexible best the acting ilong to one shot done Ila short kita tahu pak Eka tak apa itu. And no restriction. So To borok menta pi don kam extra ne kade beka YouTube ka ade ka okay full time ne kumno ne ya menta ta ha ngidang nya menta ngidang ai be full time namar ba ngimla sa ban yu namar ka kani ka kam ka demand ha ta ka demand ka por timing efforts everything ka demand ta ka ta ngla ra ban prakhat choi ro pi shat pi rwai pi eru to ni syak i rwai ni Chat ni long ba ni ko ban khot yang kum ki entertainer 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 ndai show namar da ki khot actor ro ngolong tip siapa mencari zaman kuri aktor, mana siapa itu gitu, mana kuri gitu singer lah, kayak soal andra kuri dancer lah, ini orang sekian. video mantap Orang kita kibir, itu ada overall ia bagi entertainer. all in one. Tikini ki All rounder. PC dan script ne kumno ne Kata lah. pi dan script pi ban ne thoi pi ban dan dialog si kum tu Ki kami ni na, ambil ladang u shoot video, ambil cuba perani betul ketek video shoot bah. Dan cara kali konsep okay ketek kolam, ketek haget halor ketek topik, terus topik itu the perkat ini one sedang storyline, story structure lah. The perkat ni one ulai kam tu story kam tu pokok kam tu. Nanti dialog you betang ye dengan thoi, kita most of the dialogue bone di dialog betul mana boy de pemi heni na ba la tho heni tho diang mid heni diang senja heni tho itu mana boy shoot mana boy set kalat ni kalat ai do tho Perkara man por shoot dah kala gitu ya, kamu tak? ne ba man api itu tho itu ban itu tho itu mana kalam ni ban dang dai te ora man punch dang dai te ora man siang sup itu dah man ambagi dialog ki the bone improvise tang bagi story structure the storyline the story everything have to be thought gitu come on like the story dapat tu chon like dapat tu come on apply itu the you pun yo purok gitu kam be thought kam the script mentang ala ibun ba ki video som ki la de PO government you can government project man on the bone wore tang man kam tu boy let's say boy Yusuk ki government boy ongi content yung boy
kiu jimut kiu ye Kebun ke reach out rumah tarai. Mo. naga tele boy les mti bi gi perspektif yang government mo tang bo ko yusuki bo kerku bulai la te men yo gitu project no tang wa bon sen man try gi pai ba ki dom gi pai ba ki audience ngi mar bagi la bon palat kini ki balong sponsorship balong ba yu tamba hagani ke feel hingim la ta ban try klam go yu no matter how much yung ba we will work without money, all about passion. The pila trayam kapoisam ka don't come ban to go to the next level, to reach to the next level. But don't come ban investor, come ban invest ban siu yiki no hak, ban siu yiki by bam, ban siu by kali, ban siu kita ki makeup kita you. Don't come ban invest kita na. Tagadaw the ngisngaw long like Guilt. der bas ngulong teng isngaw bita ba ang gibruba tang badon sponsorship tang badon yuta ki pen video der tang ni pen mi ki video recently ni pen mi tu video jong namar ba kidang wan ki jong government project ngi ong bai government balong like in happen stop shwa ni project ni happen shna shwa di project you just to entertain people no advertisement no you don't advertisement ban you ta tingi singaw ngarong singaw ngasto mai kita ki audience samar kumangiro dangi pet ki video jong ki ngim so tanap ban pe itu advertisement ngim so tanap ba you ni sukwa ba tangki entertainment tangki kita ngasto ki perspektif jong ki audience tambah ki audience ki demonstrate perspektif jong ni namar ba ni kum ki creator kum ki content creator kum ki noshna video we don't come ki sponsorship we don't come ki pisang we don't come ke you mdera bangi beat bangi we are running after the money mdera bangi beat ki pisang tang bangi don't come ki pisang we need money Survive. Te binu ngala I bahamen tamo ba phi la dan benta bahai ki project ki kaitor ni te la ban ong ine kumno Tapi orang dekat tim te don hi kum jong oste kum buat na mafi marwai ke nom marwai te dang kawai oh katarum pan pemi. pemi dang dap shoot dang edit kadai jong nga badu nil mau tho bad jong bad jong one job chocolate kadang la ibun bhagi stories ki em long ba ka simpor nga hapsa der kita tayo am shne shilong bat ki te long tharai pi yo I namal bun location kamu gade phile yu hang ta phi rwai ne phi shat ne wa sai pi ta em long ta mo mino ka wa sai ti chen yu lip sync mo lip sync am long kum ne for one job long kum ne ki hab change ka script khandiat namar ki pha up yang ada ka romantic tanga ong romantic is not my type ngam la iro danga la ro kan long fit palat ha ka video ta bahaban ngal ong yaki nga ong direct ong pek nga dayu entertainer ta dong ngam tip mo siya hapertay dengan romantic na am ham tip ya hapertay tamba em long tang bah kamera ta kamdai ka type jonga to ta phaat ken pinse I ka video okay Manuna rejan na. Sinyal Salman Khan di everyone ipat sa let we know hey Jim Ong ginga what if the emdai gitu boong dan higi dan tai veru ba khadi nga last time tiki ong ban music video hi tiki nga ong iki kadai serious ne am tiki ong hoi serious kham romantic te em nga ong kum ni em da phi la ban at funny long entertaining biang mo tang ba serious long kum ta ken nga ong don kam ni em ban ya kedut ban ya taki ong hoi don kam te nga ong ki ong pitre ni em ngatre tang bat por edit sakot strictly Te kamu kata kala reject ne kamu ne kata em ro reject on lo the way ban reject em hadu mentad kutang kumtahi namar banga ong kumta tharai Usa strict nga reject na nga te ngam reject la Wala may hero mati usa strict unsur ka ma.
Wa em kum Sangkare. long bangam comfort ken. Oh. Ngam nang ken ban ang. Long kiro ki long kum jong ita. Sumudal ngi khot artist ngila invest ta. Ban khot do bom nang akpat kalong vies am. Kade. Ta kita ro kin invest ita. Long plus kin sa siu yang aro. Kade. Ta kin siu ya ka habang ngam nang ban ang. Kawai am dangi kwa ban ang long kahap long natural hap long comfort chwa yang iru. Bangin nang ban penmi ta. Kahap don chwa na po ban penmi chwa ba. Ngapat kita ki romantic types ngam don ban chumudur ngam mod chumudur la. Te ban ak ngam la. Te gitu ki skills ki jong phi ki jing shot ki jong phi. Jing shot te kumtan namar la melin na do padang rit tang ba ngam tang 10 minit 8 minit menta. Ban chan. Terus sana. Em long kumta. Be shot bat ki perlong long Ada bat ki perlok. em long kumta gen hal Chiiung dangi lai seki. That story bat behind it tagadaw. Em long munta dangi lai entertain sa snong jong ki bai tangi ngibu ka drama ki jingwai ki sha no. Dadon bat kini te kidon ngibu ki step ba kam Comedy. simple comedy ba long hot comedy Okay. simple ba kumta te yo hiban rest and plus the tight ro kidon bat ki ba cover ta dair kumar bai pat am namal kawe am ngam deu professional dancer ngadai itang entertainer ni na do monchwa dang por bangalet chat ro ngam ju shat long ngam ju practice mde banga sno khalleu banga mo katate kadai kasaba ayu blai ngam ju practice nga pet nga shat ki step kumto dang pet pat ba boring ki brio nga shu long change na ken ki steps ta hado man ta ban ong unong shat ba pura batikna te am amar pan Laju kamay na gadi jing shan. Long day as hindi ka team kan long marway gen. Na mensha. em kamai tang price ken Pisa. de pisate Ya, oke bang. oh kamai te ha don hiba pandai arpa dun ka ina ngala te ngam arpa dun ka pandai gedong pin Ngana coba tim nggak ada dancer tuh, pole dancer. Te. Tapi ni pinay ka steps. ilah biang ba Itu mau kalau. Itu mau kalau. Pride. right Right. sorong ko boy tau ang Ti. mentan plus ba Lahir ngala ko. buri uniru nado mene ban chat don kam kani ban chat kalong kawai ke jet game sa long kum football kum ki hap practice hap practice ka shot plus hap practice ki stamina ke hap yang ki stamina ndai ban ong hap shot shu practice tang ka Cycling iru hila deh. cycling ho menta te Fit bani kan. Baang fit hakin tak ada. em cycling te menta Keturu lah. ndai bang quit Lah lem buru. ba bunkam Oh. bunkam pe basketball ro basketball ro ndai bang quit tang ba bunkam myo sho soon tharai kan sapoi yang kapor naman kidai ki hobbies jonga te ngam pendok ra gitu ta sakil dah dong tang dang nya tok Dia mas beda. Pidan ki ba. Pisna TikTok saya ni ngam. Sampai suara senang TikTok lagi. TikTokers. lagi Yang mas Musically na. Dan misalnya Musically musically dong. tu. Don mau juga ditambah. di professional tiktokers. That. Pila you bisa. Acting lip sync. Snasnyo. Ang lip sync untuk dialog. Oh, kumta. Oh. Di ba nang banrap lo. Oh, no. Oh, ho, Nang ay. banrap. Nang trip. Si separap si Ben. Peace kuliping aman isa sok dia like ni Oh. acting tu. Ani acting tu tiap akan jajing thok tiap Tapi kan thok tu. kan ja yo berapa yo bina. Dah yo. Bona thok tu gini yo ibu ya tapi yo pam. yom dia okay Buat apa? Proof ani dan kamu Isur proof lah teman ada. isur lah thok teman
thọ gino ivi jinglong si onga jo concentrate ro thọ pandap ivi Ah, thọ ni stand gi sedang rivi ke jole ya so tri am ngam ta ka sur ngam te le lai ni thọ sur ta đi sang súc ở chat là sang súc ở chat Chat, yes, chat. They He is our cooker. Husband material. Husband material. Te ba kumta phi rang single ne phi kumno na khanang ba ma la yo ang husband material kumta te ma yo kidan ki ba shu jing ye ma ba dekuk Single both the single Nggak usah mah. ngam nervous ah te Sampai dia. em no fi kan le kwa le te le ke Oh, dia sakit. ta ke kai ke la kan no sna menta na 2000 Thôi ngam melinya. jika sedangi 2020. kan dia na Berarti mere. 16 June 2020. Listenam. lesnya waktu ta 16 June. kan no subscribers menta one Sila lakh prapau. Kedai. Sila prapau. oh pra Tahun deh. drop deh Sila. si kidon ki bai bana behind the scene bai la nang mi chabar bula nang ai chabar Dia nak ada meja ni. mano ale le mano one mark mana Ampar. te ta ang kan no tili menta cilat prabu kedai ngajar ane Lupa berapa. tahu om tanya prabu kandai na Update. sih oh my update god oh my god pendap arlaki ya pok Oh, ngimai dam suam. Mensuam kalau kumni. Da por baginang shna por baginang sedang channel. Tolong so excited ban check kita subscribers. Scroll kan subscribers. Oh so excited ban pagi kita views, kita likes, kita comment suam. Pemanta pada adalah ayam der batai balong loy. Snow long kam Kalau don't show excited. Excitement. Don't show kita excitement tu. Ban check kita bukan mau show kan no. Kalau Ada mau lalong, kan lalong komen lalong baik ban icon strip tang ban shna video tang ban beni baik. Okay, what's next? Kata gam. Yang ki content creator kalau kita kan marba sinda ban shna gawai content. Kemain jungi hapan perkat. Okay, what's next? Don't show them. Don't show. Ngi ngasya ong kumne ba ngi content creator ni longkum kinas kumki police. Ke duty jong ni 24 hours. Apa perkat ba everyday kumno banyo what's next Idea. Haga topik ni ko ban kran ni ko ban yu namar ba the people content jong ini very rare ba ndani ba bedon ki romantic Mimlar ban don de ki romantic Mes me komen. siap siap idon baik tangki romantic comedy dia untuk tu jong flow bat jong superstitious boyfriend apa gitu te mo hado minta kan fikir video sila apa ni Ada om himing video no tabun ke ngam ken mau ra kat no teli ki video bangi pemi tambah tangway trailer ye ngim ken mau ra kat no teli ki video bangi pemi tambah tangway bangi sure ba ye de ki content creator ne ki ke channel ha mi khalya ba kham duna di rumah kok sih video di rumah kok ni duna ban pemi video ndel kum ki kham khlain ban pemi video comparing nomor balem yang ke simpor nomor ba pan perkat ban euro nomor bang dala Trei dala you ni perkat ba ni hapan ipor ke skrip ta ni hapan perkat swa kum no ban keren teng yong ikren kum keren bakala keren you kalong lai ban influence kan ki kena you kalau ni hapan perkat swa okay keni kesin ke ai message ma ke ban ko ban you yok ada ke bad influence ki we ta ke nya pan perkat nya pan you ke nya pan aban analyze wata kadang kam slam kan amar ba ni shoot video teng shitty sau sansni e gum to shoot sau sansni kau video ka simpo sausan si ha teng don give video ba kam lungkot ni shoot tang shisni tang ba most of the time the kunta ba lai sau san kunta shitty or dang ba kau video kadang nata ni you sedang edit hangta edit part shitty ba nyapan
kibun ta ngaban namar ki background music ro ngaban yun ni sa yung isa i background music ro every video ngi ko man change ndera balong same vibes ta i ko man change ta kadang la kadai na jingirap jo we perlok chung stay balong da big shout out to him be rapping even shinagi kini ki track background music comedy background music ni isa fan Okay, ki customize customize way phashna ba marba ngi ko aban nong like something there from us them there ba shu copy paste ba shu simang to shu tang ban permi tang ban yu tang man kamai pisa ta ngi ko something to ki ka to bangi shna ga ga apps ga something bangi yu Kalau mo signature jong feel kan. kare signature jang ro ha nata sakai the most difficult part am kare ke subtitle I subtitle. So last time the video 32 minutes haban translate atau ketenjung ni roam kalong ba jinjar ba ban translate tam. Tak tahu balong jinjar ba ban trans ba kesyamjing ini hari subtitles kesympor ini subtitles. Ti kini ki subtitles si ipede manu beset le na phi le hi na kuno. Ki subtitles bon dengah hai. Untuk duduk dengan man macam sini apa sini ramai pelok yang boni pelok yang agak start kau tip haranga tip grammar yang grammar juga balong with instinct dera nanti beragi kita rules kita grammar nggak sampai okay that sounds good kita that sounds correct in my head sure ada dan waktu ngan type Google oh biar mau talk mau kayak ni gitu man dalam short di kata man lakatel pem short call gitu perlu kau orang expert gerapi itu ayam kamu nongi kan If it sounds right, then it is right. Neba kan inung lel pemi video ikram subtitle oh guilty ah so guilty ah namar ba kita ki subscribers ngintip kanungun ki subscribers ki banabar ki bang sothok panar ki bang sothok yu tingintip kanungun takadang haban perkat dai tang we arong haban perkat iki kiru ki ko ban video jeni kiru haban perkat iki tang tu video ka ngaslam man type subtitle ala perkat ani ta gila pa video jeni kim stos taw kren yu kila long left out takadang I have to wake up haban ke na dorang stem haban type Besondiri ru haban mak hoklay ngan ompai haban type subtitle bay haban pendem namar begitu beri stok kayak bangiran. Kau pi edit hibi mapi kemat? Edit mentang la you ka dai jing no daya. Oh. La pa bay daya dan tang man finalize semua. Kini wig minang edit. Memang komentar pun. Kini por pengedit kisah ngedit. Entertainment. Gitu sya gitu. Lai jong rule mah. Thì hadu menta ki rensan fi sutut ang rensan. Oh okay. Kita sih kan. Em mau suka ban clean. Jangan tu ayat. Ke stage bahek kan. Ha, ba pilalit perform te. Ti kai ka rensan ko bahek do ba pilalit perform. Oh, stage na item pem measure bagi mo. Terti bekawan hegi. Berapa nama kita terlalu berapa? Stage orang head senang undang ni lah. Oh, every yang marwai personal yang every stage is balong big bad. Tapi it doesn't matter the shisha it doesn't matter okay it doesn't matter dangidon ang cherry blossom dangidon hey ruam a stage is a stage ta kay what really matters for us and kadang tanggi audience ipai ba kidon nyan itu pi kidon kedai kam masndap ketu show ni ketu show bangila asli masndap ketu ngila yok show aku wai gishno am ngila like perform ang tao la ikran don't tang way berke parang long dead silent Cleveland syndrome. The worst. That is the worst. Tagadaw from state level to that level. Ni kung naman panaki ni briwam. Kai ka message ko pi kalong comedy ka taro. Kalong comedy. Riddles sudah, riddles rungi kali.
Ni persang berinteract ban kita ke audience room, persang ban keren kita ni persang ban kelijing ki riddles, ki games ki yang nai jumba ayu. Dan re berinteract dan re belong like so that's so you kita ke audience long. Diam na dia. Ni hata poron la long bay la huri ura bay Page la por kwa ke? la page por la kwa bay la no kan kot inlen nya ni por ban perform tam la long nervous la masin kot kita ke shom oh la one selfie la one selfie roy yang rekhi macam selfie tama Ngaruh nganamut bakim internet yang ni. Kat bakren. Kat bakren tang kibai ar kintin bakir ke. Dapat mi ka ke. Kita bro. Nganamut bakim internet yang ni. Hadin pat dakut untuk one selfie, one action dulu. Oh ni jungi bon pada ada. Kebeli nak kayak kita salah bilang. intip sih ke kadai maybe Jinglo. maybe ngangan hong maybe nangirong impat lang Nomor first stage. Namar ba por 93.5. Excuse me lah. namar ba por perform ang ni state library ka kamlong formal kadang ni one ra the same type sang toro try kay maybe ngimtip mo kay perspective na kita audience kay jing i jong kita audience maybe nangirong impat la ban perform ban entertain ta kadang tang dedet nang tang like perform show way pat hanta la long nervous hanta la long hit dia hanta ona do ta porom la ngolong la okay now we get it Mun suang ngilit perform, ngisulit perform. Klaim drama. Kamu boleh beli senyum. Drama? Mun suang porom suang i kamlong ka ni ong ba kamlong ingi ban snagi drama gi ting in suan entertain in shark in roy Shang in Roy. no entertainment no contrast also tamba the one the light hang ta snong ki ong em kim kwara ban yi inga kim kwara contrast Kadang tak kawin ke senang. Bingala let perform. Ani la ya up kibru hata. Ni pat klub rasnyo. Tidak apa dia. Tahap pandai kerja bayang kan. just Kadai cover sih. Nado tahu juga senang. hang ta malah berkat be ong okay contrast is in me ma contrast ke dina po chonga ai tangi costume ma contrast ami be ndere contrast bedon hiing te Em dai nak tuhi ka show bangi longpun kendit bendri ini kan ban dalai show ha prepare bar ki drama. Amar kibriu kimtip yang kita ka kalian ka shot ni ka yang ruai kitip yang ni ha kalian ka komedi ta yang drama ta. Di itai contrast sisa ilong very popular ha. Kalau beberapa maki itu ada di itai contrast. Beli mentam one contrast. what stupid question Ini character. tawa Express ya yourself. itu karakter contrast mas autonan bagi beriu ki itu karakter ki beriu bis autonan itu karakter tambah personal hangai marwai ngam das ngolong comfortable thani itu ngam das ngolong comfortable ban play gitu yuta tambah I don't know tambah hamlong yu ke bang ke dau bang le bang act bang perform bang play gitu role karakter kadai bay nagbantagi audience na marwa ki bru ki kisang tanap tangata nga perform ita Kita jingtu ban pendujat na itu karakter. sintu banda tamba da ki bru ki internet show ki kisang tanap show ki show them like we can always experiment with Other the kiwi character ka kirang pun di character ma example kung jam masa Kamu ngasar Shumi sebentar tu karakter. Oh. Mencuba ulit polis apa Mumbai dah. Oh, entah. Barang sedang Chiiung masan ulit polis Mumbai. Oh. Oh lah kelas lah, poin hero kelas 5. Oh. Takadaw sa litia sa surak sa ikum tu. Oh. Hadirin dah pasal poin ban. Betul karakter no? Kami ni macam ga. Wa i chomporo mi no to di thok atu ni pa contrast ba di kamti no. Ong phamsa.
แต่ช่องนี้เรื่องนี้มีอารมณ์เนาะแต่องค์ตัวตรายเนี่ยมอสคำเนาะyang wo sa try ni kelam itu por tijo yang wo ina under ke tijo na kelam ni te ite atur kesngi kelam kon pamong itu try thok bo hala dm happy sa yo dong hit chok chok ngap der kam no te ngawrap yu pemi sound yang di aktor ta Oh. yang kami mimikri ya nah anganang jongi Amish Puri jongi Amitabh Bachchan jongi penar version Shahrukh Khan jongi Sunny bat jongi Sunny Leon Sunny Deol bat jongi isi bina Sunny Deol Shahrukh Khan penar version Amish Puri Amitabh Bachchan segi milihnya Aku apa pikiran kamu tahu bidang ni orang bermedi suruh kita ini. But yung masan nanti ni yung Sunny Deol saya inspire. Oh, betul. Oh, Dewa hap proof kan? Approve boy. Abi also di dia, keren kan? Hap proof kan? Itu apa video? Itu yang masalah itu saya coba yang pen heavy. Don ki subscribers yang kalau ai bum jumpai Chiiung dah. Oh, Jadi em dong mic hajan tu yo base, kata nang base ka. Madam Stone, naik display lagi datang approve. ini treble Tahu. Action. You oh my. Apa mak ada action? Apa action? 1, 2, 3 action. Oh, dah no. Isa ada lok famous orang ama. Dah kilo macam. Itu lah tu lah. Tu lah pasti. Itu tipe baru yang benar lah Dia pernah 2 kilo macam yang benar yang 2 kilo sah dah itu arsitek yang dah arsitek. honestly ini jadi Dia cik nak kata dong berkado mi kerana. Dah. Jadi ini sampai. Kata mi kerana secara. itu dah mimpi Kami tak baru. Yang kamu dah lakcak dah ini sampai. Ese kilo ni bazar में बहुत बिकते हैं. Ada tough dan tak ada kan? thì Apa sih sih beli Dia juga. mix breed ni. Mix breed. Pasti siapa? Tak silan. Jadi ini sampai. Ese kilo ni bazar में बहुत बिकते हैं. Tangga tak. Tapi tak. Orang bahasa apa juga? Kata mi kerana sejak. Itu isi. ini grill Sebenarnya shaving. Orang tot 10 crore kemarin. Oh, itu. Tak. Minta. Ada kak kurupati. Kayak itu kurupati mah. Orang bahasa apa juga? हम अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति से ओए शुरू करते हैं Itu dia. sama prami kan Itu mi Amitabh Bachchan tu. Pelan. itu sering mindu Pemimpin gitu. itu mana chong mana yin mana samsung itu mi ni dia orang nak sejaga Buang gede. Tebal approve pada tadi. Syaruk. Shahrukh Khan. Itu. Simran Tas. Syarukhan Mia, yo Syarukhan profession. Benar version Buat video ini ko alin ni cepat boy em kam karakter no. Oh gede. pilih aku api tapi pipain Ha, anak. pipain ni bahasa apa pipain video Di mas pada kumno ketuka karakter yang masan kawan mah. Long. One go to what kam tiat i thok karakter no. To ong pan ong wino ong ni ba to ya thok karakter no ne ba duna karakter teh Chiiung. Teh ngajak sasuk nang mimik yang di aktor boleh beraktor kam tam ne ba sasuk apa. Ini movies dan nado itenang teh ong tu si sasuk oleh yang Sunny Deol. Teh yang wi aktor saya teh meneklam merpami pecah lagi meneklam itu oh sasuk itu le di tiana teh em segi yang pa story yang pa man rap man kam teh pa you know teh rap art kon kam lo so dialog ku kan teh bahasa orang kamu cuma Masak tadi. Okay. saya untuk di mulai Lord Kirani dalam jangan pa jong itu tu ba le bahasa ini belum betul baik belum baik ngaru itu ngating pa jong ini kami kemaru
petang bahai bahai berusaha. Baba yun na yun. Tidak, kamu tidak mungkin. Kali. Kini sate penervas waktu ni ubah nak. Tamu satu. Empathy itu ang mabahabru na. Iyo manang ba. Satu kita baru juga kata ada, mit ceram kata ada. Ilong bay kum ipajong na ilong bay kum to ilong. Kay baru ilong bay kum ni ilong bay ihabe harsh ilong. Direct. So honest ilong so honest bay. Ilong so brutal honest brutal. Ta kibon gibiru ba nasionong na iyo na dong basa majan kisah mong da ikiran ni. Tagad tamba ilong bay kun sim. Shubo di itana IPM di sinotana di primani every week man katiyo in one eye jing bam in one eye kijor. Kun sim kan. Ho di sinotana di PM ilong ta. Di im sinotana di PM ilong bay direct pop. I don't like you. Kiran bay. Marba ni day ni ki ke family background ba English ba keren hindi lah tangi pahay por ba top na keren keren Speaking English. ang ba I don't like you get out ngomong begitu Karakter tu rumah. tak Di Vina pada lajas no. Ne itu. Nang sumi. Nak sumi. Nang sumi kan? Okay. Em lòng mùng cái tu cái Ani dah ada lagi dah pa. Tan keliat pada kita bakam dah dan tan ke. Am long kum ni kan bangam la kin bantan tu ka karakter. Nak Da om da I full movie lani full short film da ka tu ka konfina amla ra. Coba sini. Ka voice don't bo comment what ha Instagram ro. Ka voice ka dai junction rang. Ta haba aku shendrang ni ta. Nda ba. Ngan change buat kostum ngan change buat borok na am la da Pikir normal em gua normal pen change Adjust pada kain dar wada na kwa ban long ka long no ong dorni kan ka to ka bina dei iporlok best friend jongi contrast by yellow ni lang kan aku tahu itu ki karakter Namar pandala don bahak kayu jong PE ikun pedem dan show. Kalau aja orang ta. kon jong kombinai dei ni Em ikut jong Vino kan. Vino bikin karakter Vino kalau aja nak pada dia. mentang idang persiang dan eksperimen different karakter kan idang persiang dan eksperimen ke characters bagi audience bagi bedugis ng tanata tagad idang persiang ban play itu karakter tu karakter last time tu kam so nak biru tu ba yu betul menang keren kalau berarti tu lah kam so nak biru Iti rambas no. Mana kan dia? Satu video. Tingin ang persiang ban experiment different characters na. Tagi siyong kini characters bisyong at ibrew. Dagi singaw tanat, dagi singaw kwa ban pa biyang tingin sa ay biyang. Insya script biyang insya sna biyang tingin sa ay biyang kanya. Teng hapan suspend ni. Horumi orang na. Dijawab baik. Ay tok mau penuh masalah ada. Tikini ki pialit kelas ni pi long nebenta jom kini ki ibu jom pi kan pialit training ni pi dan kali pi di kasak ke jom pi ni pi dan ni. Kani mensuang yang baik ba. Kani ke tangga jing baik baik. Ngimlar ban ang gasap mensuang ngimlar ban ang gasap. Ni tangga jing baik baik. Ni long suang baik ba. Ay kamera su keren baik ay baik puk pak. Marba long song shit long you ni su keren baik ay baik. Kibruk singo tanan tip ka yedayne bat ka subo da ka hakaliang jong ki acting ka yedayne kami yedayne kada betang ki instinct ka kada betang instinct okay ni deban akon tong so ay bet kada tang jing lebi kada tang jing experiment jong nangta ngila pasyang ta last August ngila pasyang ban like training ngila like training jong ki lada Pilih kum ka grup tu. Individual ni personal tambah improve ta yang lima way Chani hi. ang isilong ila jauh jong sarahul dan sedang am ngon pi wat yang hero ngamong bangi dai profesional tambang ngila don hakan ni ka feel la arais nam tingila
kam long lah Langsung suka. experience kan kadon ka mensim ta pun kata te kidon ki beri ba keli yang ni wat hanga marwairu ki ong relate acting class ya ka ema Oh, kamu kata aku pilih last time di acting class. acting class Camera acting class. ngate ngala dep jong ka theater but jong acting the best ka acting mobile camera he te manusia ngida mudur ba to ngila don kani ka experience and plus menta kani kabar thai bam tikna ki kam ki jam ta ni don kam ki certificate ki tingi shulai ban for the sake of certificate kan hadin pat dangila lejam dadai ki kali dang dai do el na din dang sedang kan masin poi ha classroom yo jing batai am kito kiba ngi set up ta long le ran te ban pedro sisa ta kata man kata am nga ai men sim ki long ki para kasi pra panaram dapi don jing mot lane phi don sam le saka jing printbet namar ngan ong e What he comment section na yusuk apa itu ang best comment. Kadai ba ong bino marsin poi marsin jo training ngila stop ba oh gitu kadai jing bakla jong ni der ban hat to der ban ni to pengaruh ngalai jong script jong ki ba batai ki script au sar domini tidak marsin pong to ngas to okay hang to bakala to la dai ban ai kun to sedang berstut. Mensuara ni kedai tang kejing lebih. Kadang tu seorang kecil lebih. Long kita pot di kelas solo. Langsung em kata inda da kali ki beri uro ngarang dang ong ta em nilai dang benta certificate ngarang ong ta kentin nama ki kali na yen yang what for mau ban acting class ong ta ban tang ban yo certificate mau ka ha jing mut tang ban yo certificate da poi hate pat ngan kata kai nga ong phi da ki bai skuti de kali te hap do el la still learning Maka keper jong theater acting jong camera acting kai per Ngalak le di ke theater. ke theater it's all about physical. Body physical loud tambah camera so you have to be kumba shahi kai ka theater it's a actor medium and camera acting it's director medium theater te carry bau aktor da bakla ro u hapung kod hima u sen balami lami dai kum kamera tambah idon kam boroar namar ba nangilek show idon kam theater acting nangilek you Nanti katu ke pangi dan mengi sethi kata ke theater workshop. Nanti kata ke theater kata ke pi kai seni nang nanti mo kalong ba ngimdan kam prop si ke prop sekali mengi beji. Ni long shuki hi mengi Krishna shuki hi mengi isem idan iwe ide belapau bah. Dia nasi ni. Ide benar buat dali. Buat semai. am long kumta gen ka theater ngadang kwa experience ita namar ngamtip yo ngasu ong ba kalong kumne kumtei namar it's not easy mar itoi ba hikayangi ilet puli sansnem katabang ngalet pan kadai ka umbrella project na kato umbrella project kadai tang shite yo sa kumno pinihikai ka sansnem ya ka sansungi takata long kata ken taka acting class ingi yo hidi ki banai daka camera acting pat taka long kumta ken ngaro hani nga da don bak pet na ka sarkar ken long ngidang kwa ken kum kini ki jaj namal kapun slur pat kapun tibet yang iken da don lenti long dang ailat cho yang ngi bat ya ki veiro long ban tibet ken ya ka acting amar acting ngan ong pi kan sakiu ha long mdei banga predict tambah ngalai ita mdei ba fully predict pata tambah kala sedang ha pan kyo pai menta ki artist jong isani nado ki menshwa empat dan ki ba hit million views manta almost every easy hamta kala sedang kyo sani sa mekhala jong iro kanika Example pa higir sana. Pikir reels Instagram ita kanika pertai social media syangi kadang sedang ngaban ong ipi balay nga ong dang sedang hakalian acting
Manta dapi hit million kanu ro pin kutang hani shwa. Namar balai kampat sedang tangka film industry sini. Ban ban pau hado kum kita iba dan sambilan tapi pat pau. Namar industri te industri kaban la ban pen kiu pen ra. Namar ban ong hado ban da pau nado ke quality hado ka jing sepro kan pun. Te hani mai kalia tangki investor 4 bon mo. Kibon tangba kim 4 yo lan namar 4 don industri. Te long nga kumta ken kolong kum ka jing kerpat kenya ka sorka. Da pila long ailat yangi penbon kini ki workshop kum kini bangiro ngin pentebet ken. Da don makna ka industri ro dam don aktor it's useless. Dam ki nong ruai ki nong ai useless. Ai lat chwa yangi kitang kini ki workshop menta dabon ki artis nane dabo ini small industry ro anai pi. Yo kam ni tidak buat Kam ro kan buat. Kau play lap tay ndai tangi actor ndai tangi actress ta ka play lap what yo unong Light. Kini light man kini ki makeup artist kini ki ba Kibon hapi. play lap bro tam ndai tangi actor actress ndai tangi director ndai tangi Designer. designer ki play lap di designer ki orang kan ba involve lang to ki dukan ro Ano pi kum ne? Pet ngia keren bet si nado meno ngia keren ko unemployment hapo me kaliya. Ano pi dadon ka industry am ka real industry am kan solve sibon. Da kamla ban solve 100% ro am tangbangan ong ye pi bon ha. Imagine da ka don ka industry ki kamera menta shani pat bon ki bano ban invest. Ban invest. And plus kini ki make up artist ki pun ha shani. Kinong bon ken kini ki nong di pam nong so jan ki da don industry kan ka he ak demand. Tolong in ong show kum no ha industry don kam ki sweeper don kam ki nong snaline don kam ki technical team don kam bon da ban yo rung kam hata wat yangi ki artist ba long dangim Trei hapo katuk office ro ngiru ngiyo ta namar investor un one bet nato ta un pet ta un pan nato ta dam yo direct wat kunta kami ni sini ba ngide ban invest ang hanga marway kadai ngide ban invest swa ki equipment ki yun ngide ban invest swa ki ka script ba de ka acting ta de ka main focus swa kan mar keyboard ma ka biang ka quality ka biang tang pa kim nang ban isa ta kam ngai iro ma ba ni sini sa yang ba ki bru kim support ki bru jongi bru kasi penar jongi ki passion ki bam support ki paradok prasna ong em kata ka de jing bakala ndera ba ki paradok prasna kasi penar kim support kadai bang nang hita tang ban ai ki ngim nang hita tang ban perform yu sai kin support pishu ak bekum to claim the practice claim the I met but same claim the I effort sang to kuno ki bru kan support di kata kalong like kata ka effort kata ka jing support jing kalong leno ai gen ni kum ki artist ni kum ki content creator ni kum ki bashnav dung de ban I met but same de ban invest ka to ka kam jung de ban craft by ka to ka artist ka jong ni kanang ba ki bru kin support ki ngasi asngaw ba ki bru ki ong am ju support ki yeshon ni shu you complain kata ka dai tang jing complain jong to artist jong yo kata tang jing complain nomor the pi good quality content the pi content ki ba biang the pi content ki ba ki bru bis ngaw tana balai kim support ta come depend it doesn't matter from where you come, it doesn't matter what race are you, it doesn't matter pidai na war na pidai na panar pidai na boy pidai na so if you give good content people will support you ang kata ngiyam ni sinim yang bay ang bay ju am ang to ba kata ite ba to support pra isang suk ite gintin tangwa support chini siya pi ang support pra ang ham kam support tangwa de photo contest la support kagi katalan ita ya sandur itu photo contest kata tok mo kata talan mo kata no hai teman hap tibis na hewong support
Malah EP daga aku torkom daga suru torkom. Pegam yang one job dang nokong sinam memang tu kata gitu aktor simple tangwat ketuga sur ketuga ruai hit ko. Kta ka mensim yung bro. Yi pen siang sup pen yi. Ya support bo mempai bro gi audience dapat tapi kimpai gi te bro na penar na juai support yo. Zo bro silang support yo. Tangwal EP music EP content yang piutor. Kom support ba ibe. Kindon ba kinong compare kinong ben. Mhoi gawi to ai to mhoi pa i to uni bro ne wono. Ne ba na pa biam ta kam man resist da. As ne ba to wa ji cham to wi dang wa wile i de kar yi le mam kan bro yi. Man tang wa to de kar man horror support ki. Tel da I man gam te man sem em gam te man sem to wa e de kar de parem horror support ki. La de I em gam te man sem kita gi bro wan chbo de kar chbo kita gi de kar. With all due respect ma pen mi kata kita dekar tangwa kita gi mainland kita gi bru nagawin ga state nagawin ga bar ongi ilm support gi kita penar kasi kacho inong ya pe kata ilm kampun ko chwa gi uto mem kam kata mindset mem kam kata mindset uyo pe ipra kita gi pra kita gi if that person la do to artist la do to content creator chnaw good video la chnaw good best video ne ben tayang pe support ro ile tango wan pi jemut cubo pi sini silong ile support pi prapi ya ha bangata la i konten video torkom la da pen kemen pen rakai pi pen nyasu pi support sai ju ya uki ga pa ni wan no teman ni ile teman resist fasa bon sini ngayo de pun i resist toda man de MC not isi man MC de sebar ngach ka tusa sebar nga with all due respect osang to itu ju emu ong chinki ju emu ong gatagam ite tin reses tangwa not everyone nenga bungi perlok Mindanao bungi perlok Himachal bungi perlok na UP bungi perlok itu na yi tangwa to urok man gi kam joda emu ong with respect le siang suki di pertu ikut ki ong gi hamnya pergam tete siang suk te kom kalam gi to tang te dekar man reses bi what is ni ngayo man peta ci ise ni ijo ni Ami bro si. ise te siang si man akut ise ki ise ni dekar ko siang pitene man akut gi dekar to man normal ko tang ite man ngakan ni percang yo to penjat yang ada tim ong dekar man Ke kelap kata buat ye ila na mon go penar ngadi kadi kata na bon hak lama. Nga personal hinong ngaman ong go rumah de senteng tip ada amsnya man ho man ikin tin ma kamu ong hi dakar man i the normal sa khod gi dakar senteng da ong penar ta biang ong senteng don bat ki ba ong ye kikin thai jong iru kiwo arta Iwo sta ikin thai kita man long pia ja group ya pen pia no paman different shit kita kata man omai gawi to wa mhau man gam ta mhau berkat to wa ai te dekar man ite kin tin mucu saslia hagi man ong kita haler man ngau khasu penar la ong saslia gitu kin la de am yab la de am khala la de am jai won yo bru khasi penar ong ri prai la ria won do bru won bar Lalu dia pun dobrun warga tapi mi itu gentin nak itu gentin nak tu bila dia pun orang tukar ong itu tahu ada karya pun tak ada dia untuk promo tukar harum miyai ki miyai kata ketendri yang ini miyai kata culture ini miyai kata kibrung ini tahu apa perspektif saya kita lah hoi bang your eye gimana pergi Nggak lesa kau tak treat ki. mana pergi saya yang inong tahu tak kita tak nebar tahu tak nebar dang rak tiar peli tu na lai kelak pisah ni tu. Tahu kata ada penjuru bad image ni liang yang ila. Ho emi ong yu tahu bo emi ong siang tu pi siang tu pi ki bun hal bengi. Tam tahu ro le bengi. Ma ong yu le benjat te ka bun population dia apa inong? Tahu ma ong yu la attack kata bun population I kawan kat ni ai ta. Ledam emi kini hai ni ladam emi gini gi ladam yehu interact begini gi jai bro givin gi brum to na geduk yo Meghalaya ladam em gino imku gusti cuman la cuman I kasih penar tipi note hi wa dukan kat te he ikhtini Hardware tu. ong ai wa to wa i sistem tangwa him industry note
to de tawi bau chim invest pe tawi Binami. you will not really either ayo bon chi isini no to im he complain he complain la china video gam tu ring it on support ko bro si isini bango ring video jangan por gam tu ring video at least give your efforts show something happen you bilang kata pensiap komen gitu itu tama kita ada pila apa yang kata topik tiga opinion ki jong phi halor jong kidan ki mentah ki la asam mi bahate ki reels en you ibun bha ki la don ki macam ada pareng ki on cringe content la ni cringe you all ki de bi kum tu kan te halor jong ki tu phidan ni iban ong tharai na marba ngashi ki bun bha ki likes ki bun bha ki shares ki bun bha te hatu kata kala bende number ba ki kwa attention te ki kwa should we support them or la hot long pi kren pa ki support itu mo support system kum kitu padingin support ikine kum nune itu de ka hanga marway kadai nga kwa ban encourage ki balong like hakajing im hi ngidai ban ton self awareness ngidai ban ton self awareness itu ngidai cringe content ngidai ban stok in ba okay ki ai content kitu ki content gi bangish now what is the purpose kai the purpose of the content is it to entertain people is it to make them laugh is it to kai ke content ke concept kai ke message ke babi kwa ban you subo de kisnaro de kile cringe de kile you kadai jing ajong ki let's say ba kidang dang super syang ba kidang super syang kidang persyang dang ki you dang persyang dang you ngimla araban ong ba don't do ngimla araban ong minam support the pi shna ba kum tu cringe content I kam das ngawi haban support tambah da kadon ke message da kadon ke content da kadon ke concept da kadon ke message behind the I think kilaban improve te kata kilaban improve kare ngidai ban page halor ka content ken bakishna amar ba let's say boy ni boy na nga na pia ki yo te content yung ite bro cringe ki tango boy ni audience mem yo cringe ki boy yo to wa ri suka chane kong ri man entertain ki ri man yo suka man ri man chala je man we can't judge ta he ta ba the market mi gao judge ke market to ki audience ke market to ki paida mi gao judge ke mi ong to wa market audience mo gam gini ma mi to ke market will decide the audience will decide whether cringe one tamo man personally la ong pi nga hanga wa to wa I don't support cringe content nga support itu content you QM is something gini kuat you ong la you cringe tang kajak na tang was eman the message you kuat you ong I support that hanga seman sedan di even kini pada kata content do you support such kind of content dan they support Depend kamu ang confirm the everyone have their own perspective mulani ka point of view everyone have their own point of view dan ki video what if nga share sapi pikani ka cringe what if people pi itana deka long kumta what if pi itana nga cringe ban kadewiya kato ko video ba cringe pi itana ni ngamlara namar kumta ben long depend ken pi pe kumno pi dai ka briu kumno long kumta ken what ha ka comments jong iro ki bon ki briu ki bo compare kin don be ki compare this is better than this Chiiung is better than this you are better than long kumta ken don ki ba better yung obviously kata ka perspective jong ubriu une unong you are the most successful YouTubers you are number 1 hapo may kaliya undon po une ba comparing but ki beginners lo hindi beginners lo badang shoes dang bang kumto la comparing ngim sno kata ngiyong kajing im ha kawai hi kajing im ka kumbaongan banya ka kantin ba ong confirm bandon ha social media it's not easy namal ngi hami pertai ki bro haptip yang long kawai ngi hap
tip ta self awareness i hatip yang namar kinau comments ki bonjai tengi hatip kan da ong ngimlong ro ban long sensitive ro ngimlong namar bikwa hi ban mi ha social media tangba phimla ban chim ka shakren ben tabalai pi shim tangi ka to ka positive always haki nan oi ki video ki ba cross ya ka 1k views kin don be ki dislike kin don be ki hate comments tabalai pin shim tangi ki positive comments balai ye ki negative comments pat pim shim da pi shim ye ki negative ki positive ro namar kayo kamya ila tang ka positive habya double be ki to ka namar kumta ken ha social media da damdon babain ro long kumne longan oi pi marsin sedang marsin ya ro ber kibru long la lais ne mentam don babain ngila sngo khlew shadu papalat ken kat bang ngila ki best bet kibru ta kan like ken ka jing im jong ni to any competition kan don ni and plus ka advantage jong ka social media bangi imentam anong ha social media dangbon ki haters dangbon hi ka jing yo nong kumbagi ang tu ngayo iha ka Facebook ka ish bat ka chis hap leilang bat ka ish bat ka chesh Kadai kata namar ba ngimdei ban ngimdei ban expect tangi negative positive. Hey, positive too much positive also it's not good ta. Kalau long fake environment kata. You don't come with negative bro. Pada haji ngimdei ban experiment ngimdei ban experience lagi kita ki positive kita ki negative. Beda life is all about happiness. Life is all about that we need to experience kita ki positive. We don't come and experience kita ki negative bro kan. Kawai ka best advice bang ngado parban nang sina content. Kawai ka best advice bang yo kalau ba nai pen sngap both negative both positive. Close your ears. Both positive both negative. What pen sngap what pe ki positive what pe negative what pe. Ya pe. Ti kumno Finland but there without kita. Klaim de pe comment. And pe ki kam jong pi kan. Ni comment him la them but you don't ba oh very nice video don't oh very cringe video shaifin la. Kidon pan kito kita thak. Ban pet hi tang ba what concentrate. Ni shim ni ju shim kito ki ba. Kidon pan kito ki way comments nga khodi kita ki valuable comments. Kita ai comments ki I by talk with facts. Ki I critics but with facts. Kidon bang ai kini kita ikim to kidon kita ki negative. Ka for me what ka bang ka teknik jonga ka bang ngam sngap kita ki positive kita ki negative jong audience kada ka market jong kila ban kran kat ba ki kwa ban kran kila ban kran na kran cho dang bun klampi dang bun comments dang yusuk dang layau that's more good give both positive both negative give should lahai la snyang supi hai comments jong you permit negative try bruvi permit ada comments jong you MVP tang pure kong i Taman for me semen hanga semen kai kaman kita kini buto po ang pitene kamun bulan the best thing to learn kalau kali na kita ki perlu ki close pape those close friends of yours create that safe environment where they can be honest brutally honest is it good or not masih kali mi pindom suara ki piang na nambar bang ngasau you pinga ngasau burom ni pinga ngasau you piba I should be very honest pisai only nga I can video kam dapiang masih mi gitu katakan ka teknik yang ngimdei ban judge content jongi based on comments ngimdei ban judge content jongi based on comments ki don't give comments ki valuable comments ngimdei ban shimi ki I critics ki balong facts ki balong like kadai ka jing share ka ki kran tamba ka hanga marwai ngasai kli nai i close friend jangan tamba nemu ngasai ngap i para jangan gi para gi hemmen gi param kikim ai no buttering no ki ai bai tekin ba saya rap kara video hey tim ragam sa so ngasai keli ni tai para jangan ke biang ni video tedai ibu status de iom te kamu kelabia tai
Takin from there kan gila ban. Even kani ka ban ong negative positive rom ka amar ka negative ro kan don side depend on your point of view kan. Long what if nga yo long ra Chiiung ma ngiak lang ha ka jo video pi comments ma pi what if nga yo negative comments uni yo feedback long kumta ken hangi ken what if kim kwa ban namar nakato ka negative ruam kapan Q ta yani long haba ngimpat la ban ang uto ba ay negative what if he want to be honest bang ngimpat nang shisha tingi hap hap check haganit ka yung haganit to romance sofi haganit ka kata kay nga oy you don't have to be sensitive social media tem long the you ba ni to man sofi to everything we need to praise we need to to we will react the reaction channel ong wa the music video best already music video he's honest that is his opinion opinion yung kata men siang suka men suka the music video why people are bashing him wala ongi kata oh you shouldn't say like this dom how kulang bichni bilang ki negative comments kita ki critic stop ang bichni ke bro stop ang umut pi to happy you're so important human pi ag tigi important au to how the critics ki pi ai kara man bro hab critics sa hab yo isa kata ki how am is kata ki tete daw man porpe kata reaction channel appreciate how to guy I appreciate that guy that he's being honest kana ba jings ke to wa opinion o to mem yusukui kata ke opinion o tete ki brun ge wachrai wile music have support mi prai have support mi pra kasip nar ile ongam te ile am te man kata opinion o ta pekam ga example lerpe pi kita lan show sini ai si roy ge tu kat roy ge le with all due respect em ro ko ta hab khalam jings kia di kata pekam kita lan show pe ba mem ko portugi kam kita lan show roy ge le pli mem ko pen downgrade pen gi kita wa dengan reality to em gitu em kita lan show masuk arwagi em kita lan ki tang em gitu mem kita lan yang ki mem kita gesap yang ki tang wa mana po kita lan show rating ki max ki full max untuk kita create kita fake environment create kita delusion no bro coba kata pimti pirwai la kita lan show the page paumak tong pinya I have something in me there's something in me katuem kala long create delusion kanya nila long I'm holding this kitugi judges they are more expert than me kila ice paumakan kamu there's something in me tarin kalau example jong American Got Talent ber compare mo gimla ber compare example American Got Talent Simon people hate him tawa every gitu simba stand I comment Simon them it's very kalau valuable tarin hindi man mong tarin ba in order to grow kan hindi ban expect ang positive ki ngatra ki bru ki ban so thoti kata te ba kajing bisni ba phi comment bisni bat ba phi comment israi bat ba phi comment ban ben kiwi ki dan ki difference se dan ki bru ki ba bisni phi na ta ki comment tang ban lat kata kajing tang ban lat kata dan bun gitu yo comment bun gitu comment sta gitu go comment be kamu om kita don ki ba comment sam ki ya dom syak serai hayeng taki pelai pat comment dong ya em gitu yo comment to wa kim yo perlok te ban ya serai ban taki ki type no comment dong iken em kam gitu bi comment ano kam tu comment ano man kau jo em irang chwa il mana live Facebook comments chong chi de oh certain siapa chong chi tang it doesn't mean we're attacking that person we're just having fun itu comments ta comments la em ka competition know that comment section em people even me ten man chwa nong kwa ba I comments I won likes do ta hado Instagram what yang asa em long kuta kan em long danga comments ini people should see my comments and plus they should find funny kam ta long kuta and long ngana ong pi kunta dam nado man yang iya keren ya kita ki
haters, ki cringe, ki negative, positive. Ano yung pi dadon tang ki negative, ada ki positive ro pim keras tang 10,000 subscribers. Don tang ki negative ro pim kira. Dadon baro aren ngan yung pi page. The most famous singer K-pop BTS. Kita pun bahati ki BTS ki K-pop stars ki banang banruai ki batam tambah balai ki popular kini BTS pan. Balay, ngamtip lang ha. Babon nang show kan. Oh. Bon nang batai start kan. Long nang bon ta ki nang ruai batam. Isi kini. Ha. Long kumli kan. Long nga isi ia pi nga bo status kan ia pi nga ben kan ha comment ha caption jo nga. Tang bo uni pan da kawai pat ka perspektif upe yun ne. Ori. U best na yaki naka comment naka to ka ba post nga kan. Long kumta kan kia yo views kia. Q ka market kan. Salah lah ni taruh. Dia nampak pada sikit gini. Em nan mar duduk parba nungkong ro parba Krishna ini ka channel kini itu ngalak main PM. Have to be mentally prepared. Mentally prepared. Nah, the long sensitive, if you take yourself so important, if you take yourself like you'll get pinsha gitu. Dia ngai ki behind the scene beliau mau kila kelam. Jadi kelam Dan ki kwa keren de ha kot kan yiki hani. Song kan hani. Kila kelam beliau. Lana kwa. Emo kwa people nya boy. Ne bah bon sinam ki badan behind the camera am ki bon idea. Okay, behind the scene yang behind the Em camera. shisha gen long pungiro. Dan idon ha camera am por ba acting long ngiklet ta ngikemau tang ya ka what will do he. Tang baki ki badan behind the camera am they know better. Kade. Tema? Long kumpa pay football kan. Kade. Ani pay football yo Ronaldo nang batay mangita. Unda ule kum tu. Unlike dah. Mak. Dari kau juga, dari kau juga kelam Jepangga. Social media. Kelam Comments. Jepangi, hate Jepangi. Nama orang Pidam pun dah. Pidam doni. Badang kalau orang kata. Ibi itu untuk wah. Ledam tip ki, ledam apa? Ibi itu ledam tip ki personally, ham cimr ki personally. Oh yes. One line. Powerful line. Tikini kan If they don't know you personally, never take it personally. Oh, never ini tu Instagram code. Instagram sebut miskin. Instagram. Kan aku try di original. Oh, sawi tu hangal aku. Bayo hangal tu ya kita. Love is like a rubber band, it hurts. Jong ni parita. Katakan ayo sama tu babu, lalu bawa labu. Love is like a rubber band. Kata quote. Itu hurt more deh kata bagan. Em kata quotes banget ho 2010. Parba nang ketua parba nang Facebook. Facebook am hang tu lah thok in di status tu quotes. Love is like a rubber band. It hurts. But ngapsto kemudian. Kasi ketua poram parang may syukran te. Amlong nga sa iyo mo kidol ki video kadol sa ka motivation quotes pat sa ida. Kintan hibay kidor am kibayahap. Mat kentien bat kidor naduk ro compose ro komsyong komdiam. Don di caption am ka post da kaway ka caption da kaway ba. Ngetai ceklop lek gam tu bikrong biar caption yang karyong niam nali. Dan cukup kata. Em kam kata lah sabi. Ngami. Caption lek party club no caption God is like that. Kam tam diong niam. Ngarang amo bok kam ta. Oh. Taman wa dang si porsa perapun bok teman on. Iperlok ya sama. Sampai di jinglong pi WT caption bimito ge. Beri syarat kata. Cai ya. Ning itu gini lihat kain no. Ata. Akan kau cari kita mu. Tapi Itu di sih. game spam. Di English ni kalau first try jonga mo. Okay. Di akan di kepor ngadon kini kijing lihat kai kiba finish we kot kan dia akan hareng. Di sepenkala sa khasir di balong ban penkala. Di pihak ban jubab dan ni personal question kam dan kum kata. Di
Ibe. personal lah, ilek meh. Em ngam jiat personal. Lai personal lah, pera lem tadi. Ladam kuat coba kami juga. Temen tu you kata. And the first prize goes to Iya. Anh ngam itu pitip ni. Kata kerja mana ni? Melayu. no problem. Kalau kau tu sekali. Tanggal mana? Ini tilik sama. Gani nong lada jebak dekat dengan nong ma ke gani. La cerut. Tak lah ya. Itu nam kita, nama kita sama ni papsen ha. Pena. Tapi pun berang benjing sekali dah. Tak tak. Di. Sebab apa tu? Tak ni wei kan? Kalau dia sada. Tadi yang itu sada. Mai Kalau dia so makta, yo apa talang pindot ni champi dah. Kita new bed di sana. suppose you have been given an elephant and you can't give it away or sell it. What will you do with it? Tak. Kata jingkeli kedai bal ada pidon hati happy man pun translate mah. Taban ni stu lang mah. Ada piyo hati happy pimla ra ba pinderu pimla ra ba pin kuno kalat ada. Jikli visual lah kene. You can't give it away or sell it. You can give it away lah ni sell it pin la you ta hati. Pimla ra ba pinde pimla ra ba pin. Pinde am do ta hati. Asha tang you as pi up jai. Ta pinde you ta hati. Bandir umla. Ban you pass dalam you. Em ab shu akan kamal ya. Sama dalam you sah. Kabam la ban nong pas. Okay. Pas no. Happy. Habit hi ha. Kamu lewat. Mereka apa sesuatu apa elephant atau favorite? Aja. Sorry. Tare ni. Kak ang jebak na. Muka coba kan? Sikit ni lah buat geling. Sikit sang ni lah. Terus mana? Tahu lebih tinggi phone kamera. Oh segentin lah na. Okay. Kamat long kadi opinion jo. Opinion yang ni tu. Lemia udah. Kurang ya. Himla pin ai ru pin dir himla pin am lu ta hati. Gamak cakap ada ogol. Jebak. I'm just kidding. Tapi ye được em nhiêu dah. Tiaman boleh pita. Đang suppose. Dam mat. Dang you wrote suppose dam nak suppose kan. Tadi yang. Tahu jebak ni itu mesti. Tak jebak tak. Siapa kuat jebak. Tak jebak tak. Ngalah remi udai remi isi Brunei dah. AY orang je pilih Tom Yam Kung. Tidak. Business. Haman perlok ni orang. Tapi film juga belo tak. Indonesia. Oh you hati sepanjang lebih. Man perlok. Oh perlok. Tapi nak you pinjul perlok baik. Penamkan. Benefits. Benefits man. Benefits in a sense. Hey. Benefit in a sense pun saya benefit tu. Okay. Kami jam no. Ni Business. Nanti le. Dia mak buat video dan answer yang minta. Tao hati kan Thái mau. Hah? Hati kan Thái mau. Kamu tu orang tu hati kata itu kan. Tapi dan bed hati. Ngas tu ke jumpa dia piat. Ngan pesan ayo. Ingat. Yang pesan mereka. Kau kono tayo dai. Dah. Tapi Abang dah. mana ada bendiru. Tapi kita taman you tu tadi ikon pat. Tahu dah si opinion tahu opinion apa dia? Pam lah apa? Tahu next month. Dah maksud mak. Tahu mak. Temak tahu dia. Ini. Yang kamu. Have you ever had an extreme bad haircut? Yes, of course. Of course. For mana? Asha. Kata kali ke jikli ba? Kali kela Asha kasih. Pelajudan yang mulu ka bad haircut dan ni ka ba syahab. Jangan. Snyo hadu ba. Dah pernah cak. Bakap syu for mga dangdren don. Kami yang pernah lihat. Orang kian yang tu sah, orang last score yang tu, last score kemarin. Tete em terus ni. Pak Asyo, kamu masa, mama yang mana orang ni terkeluar ni, buruk ni terkeluar. Buat kabul. Pokoknya ni eno, orang kuat pinsyo.
Nga ni po hayo na chatim magabay tu. Chak ko wan daw din na. Balay kum to snyo. Ko no. Naka-jing style. Hai. So, next. Next mana? Bat haircut tan Baiknya itu. ngala da Baiknya itu. Experience. Sangat da kabul na nga. Bisa buat nak kebul. Em namal ngiem tip hado kanus nem ni yo sa salon. Yo, Long kikap kan. Ikap ba ipa ta hayeng maswa. Ngabat haircut nomor A ke B ngaki ke B ngak. Lekon lepa ni le ngak der no. Dah ngai chong nak ki atau beton. Kiamat di sidur mo cia ngat. Buk. No. Ke go. Hai terok yang ke de por ya ni multa. Kurang aja serang lagi. Terus itu pengaruh tak di porman. Itu porsinya man paniti wah break itu yinong meling ni man itu atau man porsinya sih tang di por. Itu gas pot tipe. Tang nhau je lah yang auto yinong asing ko kon munu bayu yo lai temo. Yo temo ini epat. Ni epat sa buto cici poi Bruno. Ele antu. Tak kena di por lah. Sisi pode bro. Masin wado memandang gawi bertawang apa sih ada krok. Jangan. Orang sana bos haircut pun sudah. Next. Next tau. Thomas. Ansari tema ansari hai ni mah. Tak answer dia Tompi. Ya ni. Pak kita ni perkat lagi rang tiyo lagi. Kita ni am rasa. Biar kamu am sikit. What was the weirdest text message you have ever received? Tau. Pekla kasih kata kadek. Pila juyo ni am kanu ka message ka balong while ni weird lani long kanu no. Bosnya kelak. Bas walong khala. Em isna em ni. Abi. Te pila banong kumiyai mo. Em tak era ban sa tiap isna pak. Sorry na. Puare timin bahau ke Bruna. Tekan hai. O kadika mo. Facebook puare timin bahau ka. Mai mari Islam mari comfortable the boy. Yeu jai te mo. Puare Islam bah timit ngadang dong tiau jan no. Terus cendur kupu gigi. Dah macam message kata lah. Ada bio. Mam ti. Beli pedi kepok ta. Six pocket. First step. First step. Terus cendur kupu gigi pernah dia. Bomok. Te film no bi om. Sen hapsen. Absen. Kan deh. Kadang belum putih paham urusan ni. Dokpok temper no. Boy dokter no mah. Bisa jadi bro pun saya ya give the size. Kan em lah. Iya itu. Kapten dia. Iya kakak. Itu buru lah em itu. Bisa sao dah. Kan dah pan the size ya gi bro. Tapi em respon orang what? Nah itu ya tekan em di teks kau. Ngar ka da ni te tang I ombai ki message sakhet bai to iti pasen na mot ki mot kama ngi ver ma bon ba gi kita na ba I gi wa klam ni tek thok ida tang wa man iwa sa kamo do nong itu ha man imi wa man iwa comments ke bro itu ha YouTube iwa sa kamo do iwa do no wa itu ladam delete piga YouTube channel pe entak di portu yo Frankie Utu utanang tikna do you fake account. Boleh ta. Uta ula entip all of sudden uban atat yang ni. And then yang ni dia kata hampa yang ni. Personal weird message. Personal tu ya ki. Personal ani tip ko masuk ke. Maksudnya. Te udara mak dan yang kita. Amin personal tenang. Tadi di personal fidan. Personal. Kok baik ni le. Ada buat screenshot kalau Hap tulis. limit dona badon sarkarem nongban situ. Weird message. Abi weird message. Iya kena hap kena. Weird message. Purari. Ngada weird ngada weird. 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 Itu weird. Dah. Abon. Bon na Facebook kam to. Facebook ubon. Ga Facebook patano bon na serang. Parang ka I love you no ke ari black rado ngato re kam tu hey.
Ngerti lagi cok boy. Rabel. Asa Facebook itu sebagai hai dang polite mau. Oh hello kamta. Kaman chat pi kamta mana poi supa pi bracerang. Ngator mo amsu Oh, mereka ngambil nomor MS dengan tengah le, arngut jangan. Boto mau pak asal kepok me. Ngalan mana orang kan tenang chim po Facebook tu kayak gitu. Facebook buat Facebook jebok Mantap deh, hari story rupi pada Facebook kan. Story dah. Kan ni weird message wo yo ai kan ni untuk Instagram lo yipi bok pisen. If you want to become rich, invest here. Fraud. La ongi MG code ongi butawa la the text kan type haga topic la text kan type haga topic yang ki Bitcoin ki cryptocurrency no. That means he is him. Dah kamu juga if a beautiful girl is being nice to you without any reason, she is like come on gitu create company na. Okay, company boleh ke tak? Tak. The next tak. Never know me. Semeda. Semeja na, tak semeja. Cuti apa Yopi? You have discovered a beautiful island upon which you may build your own society and can even make rules. What is your first rule? Tak, kalau kasih me view kata. So you have discovered ya ke way ke island ke itanat ha ke bangila banshna ke shnong ke society ang tangila banshna ki rules ki ain ki kanun. Aku kan paham yo ban discover mo ang kai sa berat cara no ka jaka ka bau. Ka rong no ka leer. Mansim ya. Mansim itu Vikings itu. Vikings itu. Dia bukan berkata apa kata. Masa ada sana. Teman-teman siapa film lagi so. Siapa dah. Don't start to. Siapa Ragnar Vikings. Tiga I am first your rule. kings. And I command all of you. Tak why Dia sekarang ada gigi rules. Gigi rules API ni. You must fight. Agak tak kata. kasar ha. Macam itu gigi rules no. Gigi rules. Okay. Anjing. Kanun ai kanun. Sukana. Ama. Ki angi kanun ni. Ada boner di angi kanun tapi yang perkat cang kata tak na impatient wa cak yo perkat di cak itu. Haru yang kon pelat ya ke arfangot. Ka angi kanun ni ongo ki cerang habi chongi we ki tai ki cerang tar pra ka tai brazarang. Okay. Tadi first rule. Nah, next. Ke second rule. Pin tap saya tak rule. Okay, second rule to pai ikan tahu miat orang canga. Kan flame nama kan. Dog scheme. Oh. Sama ni man imagination mau kita man. Sini imagination of ini. Kami negara third rule san to wa. La 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 la. Tak kata kau rule. Mate jangan first rule dia bah. Mem kenapa mau pergi rule sebut nangga. Buat nak kah? Nengkong deh. Mahanga ang pinang nengkong deh island deh man. Ile kecing nak Island boy. Apa yang tuh? Every corner yang mosna gerulu. Every corner, every building, every Chiiung district lain have entah sakti. Apa nak boy? Tanah island dan boy deh guys. Emum itu, emum. Oh, cina mendocna ayu society dah macam. Tak. Next. So next. Nah, kamu kata benar. Come on. Have you ever? Kamu kan itu. Kiri. Have you ever been while sleeping? Hah? Jom tatia rumah. Kan enggak. Tara kamu tak. Mapor kena jom baik. Mana ta? Dejung yang hak tu dia lah baca kau. Mengai. Oi, Mengai. Kono kong. batai sam. Agak tunggu mi be mi. Kita anggi kamu ini nong rap man adol. Iya, baca asa. Kan agak tunggu. No matter how much you
will do the last drop will be for the underwear, Uncle. Kejung adult mah. Oh, chana man iti rukom kelam mana? Kamu kata kan ini kita kontrol pi mencua the top set lo timen. Mencua bom ye top set. Mencua chi jimpo ka ora jung ka sa jimpo dah. Jaman. Mentan, bukan mesti celak leh. Ngara kontrol por tiapa. Ngadon hika Huggies. Huggies. Extra large namu. Balaban lock. Lele minum. Ada junga. Tis Bondon manjo ya. Ah, macam de jung hibat. One more round, mah. Jangan. One more round. Ya, tadi kan subang. Kat dia. How lu digas ta? You like Hai, sepau je kena. Ya, kira at least mah. Ani tha. Apa ini? Tena ada yang saintis dengan ini nanti. Tak ini. Ani yang tiga. Ini 2000. Ini Dakpi. Ani. Conversation dah. Tak. Tak. Tak mana bawa uzang. Tak. Ngaku ini ban yo menur Ini menyo. noh ini. Arling apa? Ya nak bawa asyik dan selain kita. Siapa? Mana suka sih weh? Tak. Wajarnya. Dah. Kan. Mer lihat. Mana? If you punch yourself in your face and it hurts, are you weak or strong? Lada pibok, hakadol, yalade lada pibok, yalade hador, kapang, pide uba kranya, pide uba telotna. If you punch yourself in your face and it Give us hurts, wall Miss Universe question. they question you with that. If you punch yourself in your face and it hurts, are you weak or strong? If I punch myself in my face, I am stupid. Gila punch yang ada mana? That's a great answer. That's right answer. That's right. Next, back. Itu ya sama. If you could switch bodies with any celebrity for A week. a week, who would it be? And what will you do? With their body. So mahal. La. Jika kalau lada pio kata opportunity ban switch bodies ni ba kumni kumtai ma switch bodies ba cuma pika ban nak kumbino fishu switch body kan pipi nak video lada pio kata kala for 1 week kan celebrity pika ban dong ta celebrity ulang mapi nak kumta celebrity kan Messi lah celebrity na. ha ya Mesin tak. Messi. Messi Kata ka mesin tak. Messi. what will you do with their body I will promote all the sponsorship of pensim no sponsorship jom perkan business guy. Thok ha kerten gede ba. orang keteng lagi Nama Each and every product. So Dang 1 week ba. tang 1 week ya transfer lu sudah di Messi. Messi fan no? oh the next mana ba ya atlet What is the highest number that anyone has ever count? highest number what is the highest number bapila hadu kan no pila babala banyo bitte banyo bi 1 2 3 meeting Dah kata. Biar le sosan punya perang di sekolah biar le sosan tiasa. Wakaun ki berumah wakaun nama. menurut bapidala ban count dia badala bi ban count babadang dong kisu dong bapila kan ban count Lagi silak aspa arhuai. Silak arjar aspa laihuai. Siklur aspa laihuai. $1,1,800. amde dah kata bidang la ban count ke tang ru 1 to 100 ru la tete em hingi bangin count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kita kadang te hadu kan no kan highest ba beri la ban count Itu kayaknya tadi. Tan tu tete. don't
Don't let, 1 2 3 4 5 6 don't 7 8 9 don't let don't numbers. Masih numbers. Kendai sama. Tak. Aku dah. Depend kan. Betul. Depend kan. Depend. Hello kuat. Depend. Depend kan. Nah, tip kan. Tak. MOPP lah aduk kat no. 1801. Next. Tangan lah tu. Dan next. Tip lah 1 trillion terai. Ani. Tak. Hilak Sama. dah sejah. Ini what is the They can't look last like- time you have gone without what is this? What is it? What? Kan showering. Oh, showering. Oh, shower. 1 year. Oh, dia. What is the longest? Kaduk kat no pila syong kelam som. Longest time. Honest. Honest. Brutal honest, bro. Lebih lah. Ni. Porku jun. Kayak bagus ni. Tok yang itau rambut umur ni. No. Kini lah one side baik, one side kiri yang ni baik. Itu dia sume. Ini lah one yang ni baik. Tok ikon umi no. The longest time. Kamu dah jubab kan? Keren kan dari sini. Macam semua mana sengi apa? Tapi porsa silong bersum mana sungai. Oh, posak silong tok sini silong no baru duna. No. The longest time 2-3 days. 2-3 years. Yes. Mun ayung acuan ke sini some. Jangan mana sengi. Apa tikinan itu? Koram sini memang sih na. Ma arsi mo lesin ako sumustiyaw. Lem tu Cenat semua tahu. orang lah no. Even I iya tah na nini cepat. Paspor saya. Passport. size. Kan tu sume. Ini porta kan. Pila kami sini. Abis sumbe ando perlok aja tasnya don. Tasum gue aja ni wah ada sumbuan no. Kira ada sum yo fresh ada yo celak ada durda. Ada lit ye ba ma sen po no. Po jam iki itu osma no. Melin fresh kejan. Dan sma kejan. Baper ba. Talala like question talala mas. So much. Kita berat juga. If you could have a conversation with any object, what will be what will be the conversation? What object? New class. Class Take. You kilometer. You only teman. Kublesi pun open wirjera pingai. Dete. Cheers. Kita tapi om gak sekala ada kafir dah. Tidak ada Object kelas no. Hai ma. Kedai. Hai ini dia di ma kedai. Kedai kita. The next sama no. So PM In 2050, what will be the fastest method of what will be the fastest transportation Mode of transport. mode of transport? nakatir ada yo ya news po Japan China fastest train. Kanu hajar Ford. one 4,000 something. and then gani ga Dubai ada China gani antar water travel to India. Huh? Ah, Wow. Tak kami kelas na. and then kata Cim ye deh kan. Tahu betul kena hai. Des te angkat teh hajar sampau degi ya mana. Jangan apa tu speed ambak macam tu Flash. oh flash. Jadi di portu karakter ada man real aja. Ada itu kan. Tapi nu ya dah kayak minta. Why do you think 11 is not pronounced as 21? Okay, that's because English is stupid. Ano ang kata? Because Because. English is stupid. Ano ang What about English with it? Long kumtaken. Lokum Ka bunha Words. ki words ki bayadai tangba the pronounce ki long different but ka spelling kayadai but ki bay long kun na example ipi tak bisa to itu bun ki Kilong. ka spelling na kaway Pronunciation pronounce kumay. ka kaway Lokum honor.
ni pronounce on ada o pada spelling pada ada h. Nong ta bun ki silent bun ki bun is useless kan. Ha. And plus kawai ka kantin bun bahagi jungmut. And kawai ka kantin ka bun bahagi long kum ta kan. Long ban ong 21 ta kata te man kalina ko tiba. Kadai ban long 21 ni mo. 21. Ta How about 21, 31? da ong pi kasiro balai kim ong iwei balai ong khat wei mano ba khat Iway. mano ba khat uar tam kami dai ke Anyway. long penar khat wi nei ka chu ta Mana buka tu? tila be long ta ke mano ba ong 11 ke Ni kata, telah cukup nam, kayak cukup nam ya. Top 5 YouTubers in Meghalaya. Top 5 YouTubers in Meghalaya. Ade. Hamzah Permodos. Mexico. Kan ni Asian ni. Saya gitu lah kali Oh. Hamzah Perry YouTubers học canal chính xác thế. Học qua học canal ni betul begitu te yo canal wi pun boleh esok lah mah. Tak mah. Ya kena jingkili ya barakhat mah. Tak. Top 5 YouTubers in Meghalaya. tang wei wei da Okay. tamar sangut ngedon ta Okay. Algo nukong ngat ong best ribun sang gitu kali na. Awak bicu. Bun sang gitu YouTuber ngayong bun gitu YouTuber ada buat top anong ko agi mau lagi di first second mah. Okay. Best ki megaphone. Boleh best megaphone utawa man natural gitu acting ki. So it's very good untuk memang forceful ki. Tapi suka hati acting ki. What lagi gitu story gitu konsep kita gitu buat cenah lagi content yang kita. Jadi kasih kita. Is jangan So they're doing man best lagi content okay. So I love to watch megaphone. Dua one Code Freeman belum like kamu manu ca pertai kam teh manu screen man select man di anything kita man beso. Third Yuan technology dikasih. Oh, okay. Boleh best technology dikasih utawa ki content umi no Yuan umi na technology dikasih man MK bagi. Important lagi what kita mana tu research mana yi pai na ogi video kita tonam kata dang pai research utawa ogi content na bahap pai status yang research ogi is doing work, is putting effort. I appreciate that. Fourth non special walau orang pinam special atau non special no matter what people talk about them kat wakalam kat biji they're very consistent. Ketika work ethics okay, we have to appreciate that. Ke work ethics yang non special is very good. It's very much we need kami content creator ini in order to succeed dan aku succeed. Ke work ethics yang I appreciate that. That's why man respect ki kita ke work ethics yang non special kita. Third, I'll give last I'll go with Marina. Marina like they're very professional. They're very professional with the work with the man kat gi kam kat gi yang ki man yi bagi man buat di Instagram macam kia gi YouTube macam kia gi man they're doing it like a professional. So that tamadang pun hagi dang kuat hagi wi ang kuat hagi tama kata top 5 kita. Neba ami reason wala look up gi wala we should get it tu na. Tama. The megaphone is why I love megaphone because the accent mo yang ki setai ke ti yang ki ta kelam ging sampang ata ka accent ki itu di lam jing shy Oh, lam jiksa. Ajong barang ba. ti on taste Antai itu best tu bisa man same Onte jong. best pa wa Kata? nang lida Ni le dah pindah ni le mah. Kasong happy ke? Kasong happy ke? Tak mele tak vino. Terhadap pemilu kunita yang kemanha lah lubi manha pasi Manha yung English yung is. manha pasi nado ang baik udah sedang buat man usnya sup baik konten yang kanang nado ong gini yung higa na ong ki man war real ha ba njo
kate nong kam em go hyung ma teman ki dia ki payu ke be ko wa em hyung ta la ki hyung ki chisen ta mi bam ja di chai ta ong gi sa kali gi phang em tu ga challenge wa pan ga ni youtubers wa pan ga ni youtubers what I'll have for dinner breakfast and lunch te ki Chiiung gi ga dinner itu mulai gi piat gi robet teman ija la kam tu ta man clear sa ong gi man kabam shisha and plus kambam sho parat ye katopat behind the scene ban ra ka jingbam and plus daka tho ato only white food for 24 hours and long ka professional bah kambam ta kambam di kiwai pat kalong strict and ka stick ba ya ka to ka ka strict ya ka ita ta ka bai ba ngalong sngau tenat ka ya ka I don't know. But kin Naman- but ki bapi ong gini. Oh, itu ba ong kini tang ngaru gitu. Kibon himot. Tang bab da kalipat hani makmat kijalu. Tam ni dia tabi mas. Tangan sakan ma sosok. Sakan maaf pada tak. Lucu jupet bahagi. Unil, sokmo. Sokmo. One job chocolate. One job chocolate lah nga taman ika mo ang YouTuber sini bah ulas dang ni hupau ma hal artist wala wa kada one job chocolate jan maybe I'm wrong nanti ba tang try first artist ha po mekle yang wa Marcin hit million man the first song katela 10 millions 10 millions first song yang chanam tanam to nanti ba yete tang wa kada hitip yang asa and plus his skills, his voice man natural, kaman man unique. And plus wa use udah kamu react to classic boy na, classic boy. Man why I love about Northeast man bonsin kibru yang manarway gid yang pareng yi di compete. Bahak market cerita dah ba. Taka accent la daya per go iwi pareng. Iwi urwai pareng ji de ya compete wi kita da. Tak manar wa de kitien chnong long daka kitien penrai la ni kitien jongi hi. Teng idang la ban ni compete kadang duna competition and plus ki bru kin kwa be ban sngap kumno ki kren kumta daka kitien chnong ken. The unil long nil na ka reaction the how nil the long Genuine. kunungan ang kantin udakay ban ay ki jokes ula ban ay ki punchline na hagi kumno ban entertain ki beruta Thomas. DJ Banchan Iya lah. DJ Banchan ngan wait to DJ Banchan da ong I don't know ki include na em haka YouTubers ma Ni dia macam YouTuber tang man kimi Kinda kami musician tama. dah. kata ken ngan ong namar ni tangi itobe yakin na YouTube taka download kanta ken Thomas. among musician also is YouTuber no Yeah. not only Coba Yumi Justin Bieber lah ni YouTube tu. Maro YouTuber. saya zaman kanta Long pau na. Tapi sikit lagi pernah sahabang. Lapam na naka talent kejemukan. Gitu siam orang baik kedai musician. Di musician Harapan. she use ke platform YouTube. Platform. Musician, pure musician gitu. Tinggi imlak tapan musician. Kedai. Ni isna content, isna you. Kiro kedai content mag isna content. Apa kedai musician ta. Tak rock lemen kilo, wanjot mano bang kilo kedai musician. Nadap ang baru kita, ndam junta ta. Tidak ya? Oh, begini ada Trei lang. Ban Manwil. Ya Manwil amo lah, neighborhood musician. boys. Musician is kita udah. Good boys. Musician. neighborhood boys yes neighborhood boys Katanya ngajak pak ya ini gimana Mbak Ara gitu. ngawa kan apa Alam itu bisa. yang neighborhood boys Ngai ko anai kan mem sang Ngarang kuau. top 5 asa. ngawa Dang bon ha giwa tangwa from Deserve for every YouTubers
From every YouTubers la to YouTube darap there's always something where you learn there's always something we you learn emi to why we suki brogi wa emi speciality te you per ite daw the man do top 5 aping agate this 5 kita gi 5 teman-teman limit kayaknya hai ko ai na dang bon ma de sanga sa human bersang so there's so many thing orang lang kam ong man ha pasil dene ong vuno man ha pasil katela toy because she's honest man honest ka man won ong kam ong hai tu ha kamera kam ta yu be go anta what the pile youtuber ya ta la tang pu em report be top 5 sa kam ta Cuman man ong bay kam tes ong bay pi harus nyoper bisa kam tes Di hawa kalau apa hidup karo bejin mentah tu, bisbun, ni ngam kau belum formal. Thank you so much. Sia kendo pada aku kau. Buka message lah biar. The message you pilih kau. The message good night everyone